Merima Bašić je epitet najuspješnije BH kickbokserke, zaradila odličnim rezultatima sa 3 osvojena svjetska kupa. Danas u svom ringu podučava kako mlađe, tako i starije generacije. Bili smo na jednom njenom treningu. Još iz studentskih dana Merima Bašić krenula je rekreativno da se bavi sportom. Tražila je nešto što će odgovarati njenom temperamentu, te odabrala kickboks. Tada ne slutila nije da će osvojiti mnoge vrijedne nagrade i medalje, te da će postati najbolja kickbokserka Bosne i Hercegovine. I krenula sam sasvim slučajno, rekreativno, bez, apsolutno moja prva namjera nije nikako bila da budem u ringu, nego da naučim borilačku vještinu jer me to uvijek privlačilo. Merima je ljevakinja, što je dodatno doprinijelo njenom boljem uspjehu. Znate, kao u školi vam je uvijek nemojte tako pisati. Pa, na primjer, sport je meni bio neka sfera života gdje mi se itekako isplatilo što sam ljevak. Imam kontragard i došla sam u salu. Prvo sam stala u kontragard, ti su borci onako, uvijek kod trenera voli kontraše. I odmah sam krenula ozbiljno da treniram. Za veoma kratko vrijeme pokazala je svoju snagu, istrajnost i borbenost, te želju za uspjehom, nakon čega je trener predlaže borbu koju je obje ručke prihvatila. To mi je nekako kao kruna, ako već nešto radite, ajte provjerite da li je to dobro. I bilo je dobro, tako da Merima od tog dana neprestano radi na sebi. Prije kickboksa bavila se latinoameričkim plesovima, što je također pomoglo u ovom sportu. Dosta imate boraca koji su prethodno se bavili takvim sportom. To vam osigurava dobru koordinaciju, mehkoću pokreta, fleksibilnost. I naravno, evo kažem, pored toga imala sam sigurno neke fizičke preduslove. Ono što je u ovom borilačkom sportu, to je moje mišljenje, izuzetno važno, to su mentalne predispozicije. Jer na koncu kad dođete u ring dva borca koji su tehnički spremni jednako, recimo, kondiciono, fizički, iskustveno. Na kraju prevlada taj element volje, znači mentalne upornosti. Borci borilačkih sportova većinom su na mukama zbog kilograma, pa često imaju i agresivnije borbe, što dodatno može narušiti njihovo zdravlje. Zato što svi želimo na vagi imati što manje kila, u ringu što više. Tako da čuli ste za te ekstremne, situacije. Ja sam također skidala dosta kilograma jer sam uvijek nekako varirala između tih kategorija. Prvo sam krenula u kategoriji od 56 kilograma pa 60-65. To su stvarno velike oscilacije, a nekako na svoju visinu nekih 1,71 m sasvim je realno da imate 65 bar kila, onda treba nekih 10-8 kila skinuti. I tada nerado koriste neke od ovih metoda. Pa najgore je, znate šta, ako vi nemate vremena dovoljno da skinete kilograme, kad ste vi borac ovog sporta, bilo bi super da se možete tako organizirati da imate 2 mjeseca do 3 da skinete kilograme, ali često mi se dešavalo da me pozovu na meč. Evo, na primjer, bio je Bajram, znači ja sam se opustila super i oni meni javljaju, imaš meč, ne znam, želiš li doći u Minhen ovako nešto za 3 dana. Ja imam tu 8 kilograma, 7 viška, znači ja to moram odmah skinuti i vi tu ne možete sad nekako lagano, postepeno ishranom, treningom, čak i kad tako radite, opet je prirodno, ne možete vi jednostavno ići ispod, jedino da kosti istopite. I onda se tako to znalo dešavati, da nemate neke uslove. Često sam spominjala kad sam otišla u Rusiju, isto tako. Nisam imala ni saunu, nemate način da skinete kilograme, onda ta tuširanje vrelom, vodom, pokrivanje dekama i slično, razni ekstremni načini. Ali, da, mislim, na primjer, nekad, sa ove distance, definitivno takve stvari ne bih ponovila. Ali u momentu, u onom trenutku kad se nalazite tu, došli ste na kraj svijeta da odradite neki meč, ne želite da vas vaga spriječi u izlasku na meč. Ja kažem, opet, idealno je kad vi imate vremena, ali kad vam tako jave, brzo vi morate odmah da reagujete. Tako da je stvarno skidanje kilograma jedan vrlo opasan i težak zadatak, ali kada to prođete, vjerujte, ja kada na ekstreman način skinem kilograma ne postoji, znači osoba koja je u ringu koja će me zaustaviti, jer ja sam prošla kroz malu smrt i onda kažem tu sam, znači ne možeš proći kroz što sam ja prošla.
nakon čega sav trud bude krunisan pobjedama. Meni je najdraža bila pobjeda u Rusiji na svjetskom kupu u finalnoj borbi gdje sam pobjedila predstavnicu Rusije, to jeste Moskve. Oni su stvarno odlični borci. Sav taj blok boraca je dobar, mislim, doći na domaći teren jedne stvarno odlične borkinje, pobijediti je, za mene je to bilo, a naročito zato što sam u tom meču predstavljala Bosnu i Hercegovinu, to je bilo znači na svjetskom kupu gdje ne radite profesionalni kickboks kao samo za sebe, nego radite u okviru reprezentacije Bosne i Hercegovine, tako da mi je to nekakva baš onako čast, ponos kad mi smo mali, mi smo stvarno neprimjetni, mi smo nepostojeći i sad dođe neka tamo Merima nebitna, apsolutno, i dođe u Rusiju i pobjedi domaću predstavnicu koja je samo došla tu da uzme, znači, mislim, medalju naravno. Nije očekivala da će u finalnoj borbi naići na otpor od neke unknown zemlje. No sportski uspjesi nisu samo ono što čini značajnim karijeru naše najbolje kickbokserke. Naime, početkom 2018. godine Merima je svečano otvorila novo adaptiranu salu za borilačke sportove. Tu dolaze dame koje kada prođu sa Merimom kroz program kickboksa, osim što izgledaju bolje, postaju samouvjerene, zadovoljne žene. U nastavku slijedi